As I see a friend and nim near catching and said, Nana Gyimii no. Gyimii no. I say, we are sending me video. Be I say, Kofi Oduro, I could do my penny at them. I'm say video no way, me share video no. I say, Nana Gyimii no. I'm say, really? One way preaching, one way tea. Sorry, them hard and one more the romantic awesome. Yama busuafo nyina kwa aba Ghana ni TV so na ukusu awo busuya mesro so be me subscribe button no so na wa subscribe na afi wa like no wa share obetimi do comment go ase na yakenkan e dia ma ya sanso ababiem abusuya yama bibia fresh apa happy new year na afi ya papa prophet Kofi Oduro Alabaster Chapel International panine dara safuya no na the 31st watch night nyame asmo de ba na abusuya na emu eduye pa monim se papa de the nation's prophet ubetio wunti ubeti na obeka so akiro se na wogya Gyimii no so ewo ho na papa akasa de atodwa se nanum ho onkotenkoti amanfo bi e de niam bi nam social media so oba Facebook TikTok ne YouTube ne ade a amanfo de nenam ho se owo na sorry fie na odi Ghana mampani his excellency na Akufo-Addo ena fe ne mpanimfo atem se omunya Gyimii no na eno ena yewura prophet Kofi Oduro de atodwa se ono de onyina babia eni di mampani his excellency na Akufo-Addo atem da se mampani enya Gyimii no na ono de nasem ena na woka se oyo hene na otena asem be galamse wo kromu a obeka akire se na Gyimii no oye adwuma bi na wanye wadwuma yi obeka de akire se Gyimii no esanse na adwuma ne se onka nyame asem na omo mane ede afri nyame asem ne nyame kwan so no watwe wonom ede aba kwan no so ntini we eka ekwane a ofa so ede tenetene womo a omo mane ede afri nyame asem so no enti mu amu hu se bi ya tanie na odi obi no enya tanie nemom eye afutuo na afi eye enkwagesem na eye ekwane a wofa so na omo a esefata se omo ya de pa omunim de eye nanso omo nye na omo ye de enye no obefa so no de ateno munti wo abegina baabi aka se ono prophet Kofi Oduro wagina baabi adi mampani Akufo-Addo atem na kire se nipa kro onim nia oka na nasem na oka no nipa bi omotwa hia mampani ho yi omo ben no omo na enka no kro ne nkire mampani nti a ebire bi ya nasem obeka bia no na omo adane asem no na omo akoka de akire mampani aka de enimu na yewura ediare ho ye pa se ne nsem ne nyanyame asmode ma no amanfo bi edane no nenso ne tintin ne tietie nyina ne se oye Ghana sofo ono de no kre ene no kwasem nyame asem a yemfremu ena odibema Ghana mabusua yenhwe ensem a yewura prophet Dr. Kofi Oduro di tudwa ewo 31st bra na ono nso ede ne nyame asem enso ede ema May the Christo mu don ebo kokose fa wo to awurade so sachira wadwene e pa wo ho achi efri wiase edem ne nkeka ho na fa ho ma awurade Yesu. Be serious with God. Obi kachira me say Suzy Williams Ebony Kwame Owusu ansa obi kachira me so mu be wu bra wo be wu ye kaba nka menye ne da but they see ye tia obi atesa haban Yena yet say, you know, Kosia, Ekuta, a jibbo from Asa, one penny about coupe and Fenia grow. Brebi on my yabo with me to not TikTok the whole day. Funny videos on Kwana. Dress someone a daway Bible won't go home. And so I children my mama TSS and Mamma Rangoman in free when no where we are near 31st night say. Wouldn't say? Yeah, wouldn't say? A day I did buy red one at Cabesi Airport, and I'm who send the power baby call. Yeah, the crop not too more Christian are true. And that can be true. I'm telling you, be a whole one man friendly. Yena ya tese nipa egu station aye twenka akoye kuro mu burunya obi ka ma ya enkyere se ne ka ne ma wani mra so na mumu bebre mo yire ya afri mo ho. I'm telling you
akwanya no kura asem no enya se ye Christopher e kwa sorry me call Roman Presby Methodist Apostolic CAC Pentecost me call Alabaster no enya because I sorry be an gosoro eye wo gia brade Yesu adi ene ye suba ye de abawo ene won krungru atu mu ene abrabo krungru awo younger wo tiaji mema mi ense kadi ya wani tia se wo mi ense na wo nware wo ahye fita de ye tia wa pampa so abetena 31st am hwe wani mram de ubedi agrobo tia me family agro Crawford tia di wo mo yire no mani fa ne yire chi oni obi akowo baabi oni oba tedem oni oba afufra akowo ahan dan ma no a wo ne wo yire te onim utirimu osum etidisi na me ka cho se tinokure batankwaje ne ma wani now. This year, my now, na boys, if obi to me, ekoye by day 250, Mason Libre Juma, no ajini 250, no the kwa shall lie. Or the 250, no, eko a shall lie. 31st and so to me, didn't say 250 or the kwa shall lie. And your high like Quabaca, and Sir Man Penny, and Mamma Metati, I shower some my. I see a journey at the war on a young baby, a year call, who can such Rome one who make July, but may catch the will soften near. I'm telling you, the mind of God, gone out too much time is you so. May balk or qua, could see so be such a. Untia bet you. It can't so much, Korea no my settings. A Juman share and casting bin to so. Now you know your many pantano me what time ya the abinya. Me I may with me foul time or what time may can no credit though. It you know your settings. Free Abeka president so my settings and no the ababi drune. Yes settings. And me sorry I no pay say we are sending me video be say Kofi Oduro akodidio mampeni atem na me video no way me share video no say nana Gyimii no na me say really one way preach one way tia sorry them hard and one the omantes asem why didn't them nice and gabi mu but sebe ya nipa bi ono mu a woman bi no woman tia sie no me preaching America say obia wo ye galamse wo ye wo hene kura esese ye hwe nanim ne ye ka kire ne se nana Gyimii no Gyimii no mi kuro mu man hene oye galamse mekọ abena hemfi akoka kire ne se o therefore Gyimii I will tell you straight up me fancy would da mama comfort wouldn't me. Sa wo mama comfort me maame no me bu wonim se ma no ntra woda wo ya de anya me hwe wanim straight na maka kire me mampani onim se onipa ba ko a wodo no Ghana ha Kofi Oduro ena me mampani so nim se ko Oduro na no ntra ne da amu atwa ne ho ahia ne atamfo no firom timi nka no kore eti me ka se nana Gyimii na ya wa he nana dodo se na hwan na nana ka odi ho wo ya o mampani eti ada na obi timi tena internet so hihye adwuma na Gyimii noa o my way your number one problem aprosifo wa amuntie your number one problem ye Gyimii shankofo gu sell so na fa Gyimii na de o mobile fa Gyimii eti mimi wa adwuma kese edame so tina hunu ye nam abontene surprise ene nam school so no me ade ye kenyamsem tuma we tra me fa me diagro o chia utimi tuka free akota chiman e call girl ho na right now we di 49 who go 50 years as I say kura unni na me capture say Gyimii amaka boni agero
Jai! Oh, bank almost 20 years. You don't have your own house. You have a banwa who are penkunin kuruma, koto dreya moniema, dabena obesi dying. It do better now, mean for wouldn't agro. Oh, dear, Obikuno na row, Obikuno na high and down out, Obikuno fear not. Hallelujah, 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 hallelujah. Jai sa dede na wo ye no na kose sane mani free obi kunu dan no o see ye. Am I talking to somebody? Am afraid ba ha fam mu ade mo ne ma me kura soma no nko enso me hwe na bi huri jai huri no na sachira wadwen unza amen e kofo yeah na sachira wadwen Krono ebetimi eku adie bi won mati di pankwaso edutuo enua bro abosonso adie bi won ma ni panche wo pese wo chamese obi kunu enko ne ho chio ni na ngode encha abobo no. Am I talking to you? Ma ba bi emfedi neke. Am I in church or am I in Alabasta? Is it Alabasta? Brad and we just I didn't work out in our wrong 31st and it be shed demo chichum obema. Chichum obema, the Ghana I did you chichum obema. Ebeba when you hane we share idea. Ice. Gyai Gyimii no. Gyai Gyimii no. One say when timinye so. Gyai Gyimii. Gyimii no gyai. The Bible said you were cut on the bonnet so no onye ye. Na de you were cut. Na wo gyai. Onu no obedi ye. Eti gyai. Afa